Dobro jutro, dobar dan. Evo nas, stigla je. Kao što sam jučer rekao, Nokia N9. Isprike na, ako video će biti malo mutnjikav ili nešto, nemam trenutno drugi uređaj kojim bi snimao, osim ovim fotoaparatom. Nokia N9 je tu. Nokiin uređaj na MIGO operativnom sustavu. Pazi ovako, idemo raspakiravanje da vidimo. Gdje je? Nokia N9, sad cijelo sam je zapackao, trebao sam je prije snimanja malo odpackati, evo ga, malo ćemo očistiti, uređaj ćemo malo detaljnije, ajmo ovako vidjeti prvo što mi sve dobijemo u kutiji ovoj, dobijemo Nokijicu lijepo zapakiranu, dobijemo papiriće, puno papirića, upute ovakve, onakve na jezicima ovima, onima. Svakakve upute, svašta tu. Šta god te zanima čitaš ako ne znaš. Dalje dobijamo, što je ovo? O, zaštitnu maskicu za Nokiju, crna obična zaštitna maskica. Gumirana, fina, savitljiva, da se ne ošteti, da ne kliže iz ruke. To dobijamo. Dobijamo seksi okrugli punjač, dobijamo USB kabel, znači tu ide ovaj mali USB, ide u Nokiju, standardno, znači standardni konektor i dobijamo slušalice. Bravo Nokia, da vidimo ima li šta ispod još kakvih nagrada, nema ništa, to je to. Evo ovako, ajmo mi to sad lijepo malo vratiti. Kako je to bilo, tako, pa futrolica, pa upute, pa Nokia. Nokia N9. Moram priznati, jučer kad sam otvorio telefonček, da ovo je seksi samo tako. Sve iz jednog komada, nema spojeva, nema ništa, bočno ovako. Ne znam koliko to možete vidjeti, ovako možda bočno, ništa nema spojeva, sve u jednom komadu. Lagana, hrapava zadnja površina, nije hrapava, ali ne klizi iz ruke, fino. Prednja strana zaslon, dodatna kamerica, s ove strane tipka jedna, druga, treća. I ajmo mi to možda malo upali dok mi pričamo. Sad ćemo vidjeti gdje se pali to uređajće. Nema gdje nego ovdje. Opa. Šta si mi rekao? Rekao si mi da možda nemaš. Opa, evo je. Dok se Nokia pali. Da ja vama kratko o Nokiji N9. Vidje koliko je. Ovako ću držati pa vi gledajte što se događa. Dakle, Nokia N9 AMOLED zaslon, 3,9 inča dijagonale, 480-854. 135 grama je to teško. Dimenzije 116,5 puta 61,2 puta 12,1 mm. Eto, i van je izašla u 9. mjesecu, evo već je u Hrvatskoj. Već je stigla ovdje. Što se tiče kamerice, utraga imamo 8 megapikselnu kameru, standardno Carl Zeiss optika unutra. Od procesora Nokia N9 pokreće GHz Cortex A8, a za grafiku je PowerVR SGX 530. Što god to značilo, meni ništa previše ne znači. Isporučuje se u dvije varijante, to je 16 i 64 GB podatkovnog prostora. Evo, budi se. I ima gigabajt radne memorije. Po čemu je specifična ova Nokia? Specifična je, seksi mama, time, u Helsinkiju je toliko, nije, 1. January nije, nema veze, ok. Po tome što je gore MIGO operativni sustav, sad ćemo i pogledati koja verzija Hartmana je to su već pitali ljudi na Twitteru, jučer ako se ovo ikad upali. Ovako, ovo vam je samo prvi pogled, telefonček sad ide u ruke vrijednog novinara, Ante naš će to detaljno. Here's a quick look around your Nokia, start the tour. Ok,
ovo je lock screen, swipe your finger from the outside to unlock it. Znači, di god hoću, lijevo, desno, gore, dole, otključavam telefon. Ok, shvatio sam. Ha? Dobro. Aha. I probudio se. Tap the phone icon to open it. Dobro, to već znamo. 3 zaslona imamo. Ok, swipe to get back to your apps. Aha. Da se opet moram čekat. Ne moram. Aha. Uzmeš i guraš. Flick to get to your other home screens. Ne vidimo. Hop, drugi zaslon. Treći zaslon. And the tour. That's it. Swipe to finish. Evo ga. Finishao sam. Dakle, Nokia N9. Unutra nemamo trenutno SIM karticu, pa ne možemo ništa previše isprobati. Da vidimo, vjerojatno u settings nam se nalazi verzija Time and Language, Things About Product. Nokia Migo 1.2 Hartman verzija. Evo, ko je ono pitao, jel vidiš išta? Ne vidiš ništa, to je sve mutno. To vam je to, ljudi moji, ovako na prvu. Znači imamo back. Ovako na prvu, to je to. Nema ni jedne hardverske tipke. Kako ću se ja sad vratiti? Ne zna, Seljo ne zna. S ove strane smo rekli, znači su tipke za pojačavanje i stišavanje, tipka za gašenje, paljenje. S gornje strane, to ništa ne vidite, utor za slušalice i prvo push ovo, pušneš da se otvori, onda slajdaš ovo, da ti se otvori, tu ide micro SIM kartica i tu se skriva USB utor unutra, vidiš. Evo, to vam je to, deco draga. Nokia je stigla N9. Prekrasno. Više detalja uskoro, bok.